فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام عودوا وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد yang sangat mulia yang dibantu mu'alaf yang dulu mu'alaf tidak dibiarkan juga bagi dua tanpa maka salah satunya bukan mengetahui beliaunya maka ketika nasi gondrong bukan dari nanti dari kita mengislam terlepas dari darah yang istilahnya boleh yang kanan ini dari ya, yang